ukuntu rero yaje mu buzima yaje nkakibonamo. Urinde wewe ushaka iki ngaha? Ushaka iki? Urondera iki? Nunyegere. Ceceka gatera. Ubufasha. Nunyegere hirya. Nyine ubufasha. None wabonye ari nje ndagufasha. Yabose nsanga ari barafunguye. Nyine ubufasha please. None ubaye iki? Nari kugenda no ku muhanda nikubita muri rwano ni 5 minutes. Sawa reka basinze n'ibintu byo kugufuka. Amakuru y'aka kanya polisi y'igihugu iratangaza yuko imfungwa yitwa Mufasa imaze gutoroka. Uwayibona cyangwa akamenya amakuru yihutire kumenyesha inzego z'ubuyobozi zimwegereye. Please. Ntabwo ndi kugira nabi cyane ubufasha gusa. Egera ngaha ndagufuke. Wihangane. Urufunguzo. Nitudafungura biraba ikibazo. Motorite. Ni sawa na. Okay. No mu gikoni ndayikuzanye ntacyo. Oya rindira. Nari busy mu gikoni rero urumva. Ugiye gusya utubuto ngiye utubuto bagashaka kaji k'imbuto nanjye nzanira oya igase ahubwo se taragenda numvise amakuru y'imfungwa yatorotse gereza. Ibyo nari nabyumvise nari nanabibonye muri televiziyo kandi ndani y'itetsi yacu niba yishe tuzatwumva amaherezo yabyo. Gusa nzi ko iki gihugu nawe yagicikira ariko kubera yatorotse no muri gereza burya baramushakisha baramubona. Ko mbona se ku shati yawe hariho amaraso.
Mejeje kwikeba hariya ndi mu gikoni ndi gukata ibitunguru. Bikebye. Saba inakoze. Nakabaye navugije induru cyane nsaba ubufasha. Gusa amaso yiwe yanyereka ko ashaka ubufasha bwanje cyane. Ngiye kugushiraho bande. Wicaye neza. Ndamushaka se. Tuza kumahame nta kibazo. Urakumva gute?
kunzirika fashwe n'ibisazi uraguma mazayo Angaye ntabwo bitinda nje kanya gato. Kuri kunzirika nakugize iki usikururiye umusazi nuko nziritse Igikoni cyawe kibahe. Nose gikono ukimenya ari uko banje kunzirika. Bwira ndumva cyo nshaka iki cyo kurya. Ni hariya. Isaha ikurikiyeho numvaga igiye kuba nk'isanzwe. Nibyo bintu nobyizera gute kutashizemo uburozi. Nkurugira ikiza. Kandi ari wowe wagiye guteka mu gikoni. Ubona no wabyizeye yakira. Akira. Bantu ziri kure. Gerageza wumve. Numvise nyuzwe n'ukuntu ateka. Niyumvira koko uyu muntu ari umunyabyaha. Kujya vuba vuba nyongera. Oh, sorry. Baze kurenza na ifite nakwibagiwe. Uranaryoshe. Ubundi ko nabonye mu makuru bavuga ngo watorotse gereza byagenze gute? Bamfundikira ndi umwana ndi mu myaka 10. Nari ndabantu nyine abantu abasore twari turi kumwe bakora urugomo bararwana. Bahakubitira umuntu nongeye kumutabara. Polisi irazi bari ngisanga turi kumwe. Rero banjyana nk'aho ari cyo yakoze icyaha.
gusa ndebye ubuzima mbayemo muri gereza mbona atari ubuzima nakabaye kubamo umuntu umaze gukura nkanjye. Ngomba gushaka ubwigenge bwanjye n'abandi bantu. none ko wirukansutsa ngaha nta muryango ufise ku buryo ariho wari kugenda? Ndabafite ariko urumva polisi nawe ubishyize mu bwenge wumva ko niho hano hambere bahita baza kumigira bambuza. Impamvu rero navuze nikanjya ahantu wenda batanzi nijijishe ndebe. none nta nshuti ufise ku buryo zoguha indaro? Biragoranye kuko urumva hafi y'imyaka 10 yose abantu baba barahindutse nta muntu wapfa kukwemerera gutya byoroshye. Ntabwo se wowe bite kumbura ntawe utari hafi? shayi byanje ni birebire cyane. Nanje ni nkaho sinorohewe, mbayeho nanje ntangayitse. Aha muri iyi nzu mba ngaha jenyine, kandi ikibazo mfise iyi nzu ni nkaho ngira nyivemo, bari kuyiteza camunara. Na kredi nasabye nabuze amafaranga yo kuyishura, nayisabye mfise akazi keza kageraho karahera. Nanje urumva ndi mu bibazo byinshi, nubwo nawe numva utorohewe. Ubuhanga wenyine? Yego. Nta famiye naki? Nta bahari, nta babyeyi. Nyine bura n'ukuntu nkubwira bino bintu. Nyine iyi nzu ndayibamo jenyine, nafashe kredi. Ndayifata afise akazi keza, kampemba neza, bigeraho karahera. Nkomeza kubura akazi, mbura ukuntu ndayishura. Rero ejo bundi banki yarampamagaye irambwira ati dushaka kuyiteza camunara, turabona udashaka kutwishyura amafaranga yacu. Nyine nanje ni nkaho ntorohewe, usanze mu bibazo nawe ufise ibindi bitakoroheye. Numva woshaka ahantu woja bakaguha indaro bakanaguhisha, kubera ngaha nta mutekano uhari. Kuko urumva banki ije ishobora kuba yanabibonye mu mateleviziyo kamenya ati umuntu yanashigikiye umujura, urumva twese tukabigenderamo. Umva hano ntibyoroshe ko ndaguhisha. Ntacyo ndashakaho. Erega hagati aho je by'amafaranga na nico bintwaye. Nta nubwo ndabishiraho ubwenge cyane, ahubwo kubaho ndi jenyine nigunze, nta muntu nyitaho, n'umuryango ni nkaho wantereranye utankeneye. Mbayeho nyine ndi nyakama. Gusa ihangane, ibyo ntabwo bizongera kubaho. Haguruka mwereke. Haguruka. Humiriza. Umva ko utakiri wenyine. Tanguye kumva noba iruhande rwiwe. Ibitekerezo bibi
n'ibyiyumviro bibi byatanguye kugenda. Ndumva ashaka kujya kuryama, gusa ndumva ntasanzwe, ndumva ntashaka kumusiga. Siniyumvira ibintu ndi bubone mu gitondo, gusa ntibyari bisanzwe kuko nasanze ibintu byose byo mu nzu yabishize ku murongo. Ndabona amasuku yakwishe, ubufundi, ndabona no gutunganya ibintu. Bimeze nabi kandi nzi kubikora, urumva ntabwo nari gupfa ubusa. Gusa wakoze kubikora, kare karanavuyemo. Nta kibazo nawe byo muri ni abantu bake babigukorera. Abantu se ntiyakuvuna, utambwiye ngo ndanagushiraho agapusi, wanabikoze nisinziriye numvise ibintu biguhonda. Nta kibazo n'ubundi yabisoje. Uramukira, uri mu bufundi. Ntabwo se ujya gusimba isoje n'ubundi. Wabejeje kuko wabyitayeho, nta no kumbyura ngo nagufashe kandi umeze nabi. Niba nabyutse ukaba nagurira ku bukamba, abantu twavuga turi se n'undi ko saa cyenda uba wabyutse. Nanjye mba natwawe n'agatiro, ariko wakoze bayidamo. Wakoze neza. Kajya kuzana amazi ninywa ndumva n'ikizuguzugu kigeze mu bwonko. Ibibazo ni nanjye ndabishaka. Ndaje. Anzurindire. Ngaho uzana amazi. Nena.
Amakuru. Neza. Mbona nsa nkaho nkuzi. Byose. Usanga ari umuntu usenda twitiranyije. Wese urabona usa nkaho nzi. Nta hantu twahuriye. Oya na. Uvugishije ukuri? Naho rwose. Naba mwiruka nakubonye. Okay. Kira uze kuyimera omera. Nikosha, wewe umvaga wacu ku butabera. Kina, ceceka. Niko, ntacyo nafira kugeza. Oya nta kintu yigeze ngira. Bafande n'ubusa. Kina, ceceka. Ntacyo neza kugera. Oya. Uyu ni umugizi wa nabi. Kuki umara n'igihe mu nzu? Je ntabyo nigeze Bo, menya. uze kudukurikira. Usange kuri polisi utange statement. Unasikia? Wewe sasa ni dahura n'abantu baravuga. Wewe mubabari. Amuka! Haraka! Akira mumurize. Akoze gutanya amakuru ku gihe. Umuturage mwiza. Ujye ukomeza kuba amakuru, okay? Hanyuma wowe kugira ngo udukurikire kuri uze kuza kuri station mutange statement. Tubwire byose, okay? Dufite ibintu tuza kukubaza. Kuriya n'umugizi wa nabi. Nuzi niba kuco bivuga. None Je nari nayobewe kujya kubyivugira. Nari gukora iki? Nagiye mutangira amakuru ku gihe. Abaturage ko mugira urugamba. Ntabwo wirirwa kureba kuri televiziyo bari kubitangaza. Nuzi niba babitaho. Ahubwo nawe ufatanya cyane. Mugira urugambo. Warakoze kubwa buri kimwe. Warakoze kubw'umwanya wamaye. Warakoze kubw'ubufasha wamaye. Si buri muntu ku isi wagukorera nk'ibyo wankoreye. Igihe namaze wawe nicyo gihe namaze ku isi numva ko ubuzima bwanjye bufite ubusobanuro. Sinifuza ko wakongera kuba ubabaye. Ayo mafaranga uri kubona nasize aho ngaho nayasize kugira ngo byibura bagufasha mu minsi naragaruka. Gusa si yo gusa hari n'andi nasize. Usome kuri leta nakwandikiyeho nimero za konti ujye kuri banki uzababwira n'abasobanurira byose bazahita bayaguha. Wabaye w'agaciro mu buzima bwanjye. Sinifuza kuzakubura. Ndagiye ariko sinzatinda. Utegereze ko ku isaha n'isaha nzagaruka. Ndagukunda. Ndagukunda. Ndagukunda kandi ngukunda urukuzuye rutavangiye. Ariko ubu ndikugwanira urukundo nabuze. Oh.
kuri ibyo mbwiye mbere ubufasha uzakenera. Ego murakoze. Yiteguye kugufasha. Murakoze kabisa. Uzambwira doke icyo uzakenera kuri ubwo bufasha ni tayari. Nzakubwira kuko ndakeneye kubigwanirira ubu ngubu. Kuko nahangayitse igihe kinini. Birumvikana. Erega ndanamubura nkumva mbuze amahoro. Ndabyumva.